Чубак ажы менен суроо жооп учурунда Оштун тургуну болом деген жигит телефон чалып төмөнкү суроосун берип ажыкеден тил укту. Жигиттин айтуусунда ал атасын сойкуканадан көргөн. Апасына айтсамбы жокпу деп кыжаалат болгон жигитти ажыкебиз андан бетер кыжаалат кылып урушуп салды. Окуяны толугу менен төмөнкү видеодон көрө аласыздар. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Эмне керек барыңар саламатсызбы дей бересиңер. Ассалам алейкум дегенди билесиңерби, жокпу? Атаңа үйрөткөнүм жокпу ушул нерсени. Кандай мусулман болдуңар? Getirip koysa. Assalamu aleykum. Aytыңыз. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Kulak sizde. Özüm baştan dolam. Aytыңыз, Oştuk jigit. Atamın soyukkanada görüp kaldı. Boşağa endi onu aytsam mı diye aytmayla Aytpa, uyat bolat, aytpa. Ayağa sen mi ne vardın hele? Sen de ne vargan turbaysın banda? Yok men başkanı görüp kaldı ötmedim mi? Ayakta müyötken tuvattın hele. Başta atavuşak üzerinde koygondur da. Atana tokol alıp ver, tokol.